blagoslovio mojim atomima, a sad ću i vas, već jesam. I vi jedni druge. Prema tome, čak znanstveno, u ovoj dvorani, mi smo svi jedno na klasični način. Razvojem atoma, da ne govorim o stanicama, koliko sam već po ovoj stanice dao sam što se trljam okolo lijevo desno. To je živa istina, ovo je tvrda znanost. Ako ne vjerujete, čak ćete i vi svaki 7 godina barem jedan atom ugljika, stvari kompletne atome ugljika promijeniti u svom tijelu. Već imate atome ugljika, vjerojatno iz Černobila ili pitaj Boga sa Havaja. Htjeli vi ili ne, a činite se jednim drugim totalno koherentni. Zašto mislite da ste ovdje? To je drugo priča. Problem je da je fizika, da je fizis, da je priroda, da je ovaj univerzum jedno. On je totalno spregnut, ni u jednom trenutku. To je tvrda znanost. Ovo ne postoji. Mi smo hipnotizirani od trenutka nadalje. Prvo, sila se može puno bolje zvati među dijelovati. Već je to Russell napisao do 40. A drugo, kako postoji kvantna fizika, postoji, Bogu hvala, skoro 1 stoljeće. Kvantna fizika kaže sljedeće, ako uzmem jedan kvantom, ljudi vole kazati da elektron čestica, nije istina. Elektron nije ni čestica, ni val. Ponekad se ponaša kao val, a ponekad kao čestica. Ali elektron je u stvari kvantom, kao što je naravno svaki kvantni entitet kvantom. Dakle, nemojte mu davati ime koje ne zaslužio, a to je isto kvantom. A što znači kvantom? Pa to je nešto što ne morate očima vidjeti, znate? Ali jedna je karakteristika kvantona, koja je bitna kao za vas, tako i za mene, a na svakom nivou je bitna. On je totalno nelokalan. To je taj uvid. Ako kažem da takozvana entitet, koja sam kvanton, je tu, ne samo je tu, po valnoj funkciji kreditira, ona je svuda u univerzumu. I njena interaktivnost je totalna. To je bit toga. Jer kad Newton napiše ovu jednadžbu za gravitaciju, dve mase se privlače obrnuto prostor per kvadratu udaljenosti, to nije loše, samo to znači da se ipak mjesec i sunce pregovaraju, ili zemlja i sunce pregovaraju brzinom svjetlosti gdje će se pomicati. Dakle, interakcija ide brzinom svjetlosti, a ne, ja tvrdim da je ona trenutna. I vidite ovog gospodina ovdje, Nobelovac Tony Leggett, 30 godina radi samo na toj kvantnoj fizici. Bio mi u gostima prošle godine, predsjedavam doktorskom školom i dođe Tony k meni, ovo je Laszlo Follo, u to vrijeme ravnatelj instituta, moj prijatelj, doktorirao u Zagrebu, Hrvat, i Laszlo kaže meni, ajmo s Tonijem popričati. Mi mjesec dana razgovaramo s Tonijem i Tony radi na kvantnom kompjuteru, na sve drugo. Kaže meni Tony, Davor, ja sam pokušao skušati kvantnu fiziku. Kaže, ti si sve shvatio. Kaže, Tony, preživjet će, kaže, Davor, kvanta će preživjeti sigurno 1 stoljeće, mislim da 1000 godina neće. Prva poruka mog predavanja, počnite učiti kvantno. Sve je spregnuto. Znači šta će sve spregnuto? Znači sve je trenutno povezano na način koji ne morate mentalno shvatiti kao svjetlost. I to u praksi znači, što je točna istina, da onaj takozvani vakuum, onaj prazni prostor u univerzumu, onaj prazni prostor u atomu, znate šta? To je totalno živo. To stalno pravi kvantone, to je kao da svjetlost pravi elektron-pozitom, materiju, antimateriju, to vam stalno buja. Imate članka oko 10 stranica u ono što bi mi nazvali vakuum, što smo nekad mislili prazan prostor. To nije istina, to je prazan prostor. Taj entitet koji mi zovemo prazan prostor, to je kvantno živi organizam, ne znam kako više organizam. I prema tome meni fizičar koji je to išao do kraja poljuškat, nisam jedini, ali ima nas jedno, možda već 10, to smo shvatili stvar do kraja, ključni Tony Leggett. Ovo nije prostor u kojem ste vi objekt i ja subjekt. Ovo nije istina što vidite očima i čujete ušima, na koncu vi očima i nakon što vidite, ko ne ja. I vidite samo od plavog do crvenog, a ove druge sve boje ne vidite. Prema tome, to je bit cijele igre i proširenje znači da univerzum jest i sve što vidite je kodirani ples energije. Materija je iluzija, ona se samo čini relevantna toj valnoj dužini. Da uzmem ih zraka, vidim ih rebra, a da uzmem još kraće zraka i išti kroz mene. Dakle, na ultra kratkim duljinama, kraćim od rengenskih zraka, sam transparentan. Na rengenskih zraka vidite rebra. A da vidim sad infracrvene, da vas sad snimam kao crvene ovdje vuče, vide bi samo mrlje crvene od svakog od nas, to se može snimati po noći. Prema tome, ovisi o valnoj dužini već šta vidimo. Znači, percepcija je bitna. I sad se pitate, da li možemo neki jednostavni zakon i kompleksnost u biologiju poučavati, jer to nas zanima, pogotovo svijet koje biološke teme su važne, a ovo su recimo proteini. Sad prva dobra, odnosno loša vijest koju se gleda. Ako hoćete da napišem jednu magičnu formulu da kompleksnost ovih funkcionalnosti objašnjavam,
to neće ići. Jer smo mi u međuvremenu, kad smo shvatili kvantnu, smo shvatili također propast redukcionizma. Ono što rade Miro Radman, Džikić i kompanije, to je vrlo pohvalno u smislu redukcionističke znanosti, gdje se igraju nekim lopticama koje zovu atomi i lokalno nešto mijenjaju u biologiji i biokemiji. Međutim, striktno govoreći, to nije ispravno. Jedino je kvantna medicina ispravna, jedino je kvantna biologija ispravna, jedino je kvantna kompletna znanost koja ništa ne redukcionira nije ispravna. Što u krajnju ne znači da je ispravni inženjer, jer naravno ne budete vi svaki otići na osnovnu jednadžbu. Prvo ako radite inženjeri u poljoprivredi, inženjeri u elektronici, to je legitimno, to se zove emergence, to se zove platoj realnosti. Jer nećete praviti Mercedes ili traktor, koristit će Dirakovu jednadžbu. To nema smisla. I to je divna novost. Prema tome, divna novost je da je priroda je jedan ples energije, što se engleski kaže emerging patterns. Ona je beskonačna i samoorganizirana. Kako znam da je samoorganizirana? Pogledajte, šta funkcionira. Sad totalno funkcionira. Pogledajte da je utjecaj na kompletnost ovog univerzuma totalno zanemariva. Ali ima nešto što je važno, a to je da mi izabiremo. Zašto mi izabiremo? Jer ako ste shvatili do kraja, evo vam dokaz. Meni ovo sve skupa djeluje kao umna tvorevina. Zašto? Pa ja vidim čašu. Da sam inteligentan. Pa čašu očito neko dizajnirao svom umu kao prvo. Pa sad kad bi vidio da neko nije dizajnirao ovaj univerzum. U krajnjoj liniji, ako ne odgovara djelica na oblacima kao ni meni, da to bude dragi vup, onda recite da je priroda sama po sebi inteligentna. Što je? Vidite u biologiji stalno. Kada se poreže prst i tako dalje, priroda se lijepo organizira da vam zacijeli ran, jel? I ako ozbiljno provjerite principe u znanosti, neredukcionistički, shvatit ćete da ova cijela priča o znanosti je vrlo duboka i u prvoj aproximaciji se čini fenomenalna jer vi izabirete, vi ste ko-kreatori. Prema tome, pretpostavljam sam se dogovorio sa gospođom rektor i sa gospodinom dekanom da ćemo mi odabrati i dovesti u Osijek još 3 briljantna profesora da drže predavanja. Nas niko ne sprečava. Vidite, slobodna volja tu. To mijenja vaš fakultet, zar ne? I univerzitet. Dakle, sloboda postoji. Ako mi se dogovorimo, da dam drugi primjer, ajdemo u nogometu. Umjesto da dovedemo ove briljantne inozemce u našu reprezentaciju, pa još uvijek igraju 1-2-2 sa Ukrajinom. Zamisli, kažemo, neće. Igrat ćemo samo s Dinamo i Hajdukom i par lokalnih dečki. Oni su časni ljudi, tako? Ali ako ćemo pobjeđivati, onda je to drugačija strategija. E to je taj dodatni dio, dakle, zašto mi trebamo uvijek kad možemo odraditi najbolje da bi mogli doći do nečeg izuzetnog. E sad dolazi problem. Vidjeli ste univerzum koji smo se prošetili, koji je red veličine 15 milijardi godina. I vidjeli ste da smo mi tu civilizacija, navodno smo tu, evo, Zemlja je 4 milijarde godina, mi smo do 200.000, kako kažu. Naša civilizacija je ovdje nekoliko tisuća godina, kako god dođete 5-6. A gledajte gdje smo mi sada. I zato sam među njima danas ovdje, gledajte našu realnost. Naš planet, svi znate, ovo je pogled svemira. Prekrasni plavi planet, tamo. Gledajte kaj smo napravili. Ako pokažem planet kao naša pluća, ovoliko smo već uništili, to je Amazonska šuma. Ovo je Peking svaki dan. 6 traka sa svake strane zagađa, moraju voziti par nepad koliko je zagađenje. To je Peking. Gdje smo zvali, to je Strava. I Zagreb je stravičan, a Peking još stravičniji. Ajdemo dalje. Realnost planetarna. Otpadi truju tlo i vodu. Čak poke svemirske stanice truju. I to ulazi u hranidbeni lanac. Naša hrana je već zagađena. Kroz kompletni ciklus. I ono za što sam ja angažirao sa mojim kolegama i prijateljima u Americi i sad u Kini i naravno Europska unija, ta nova ekoenergetska vizija nije o inženjerskim pothvatima. Ima ih, budu ću razgovarati. Mi se borimo za život. Za život na kompletne skali. Od tla, vode, zraka naravno, do biljaka, životinja i čovjeka. Pa zašto? Jer ako ovako nastavimo, garantiramo, ja nisam nikakav, znate, hipi zelenjava, pa sad pravi reklame, ja sam vrlo pragmatičan fizičar. Mogu vam izračunati. Mi ne možemo preživjeti sa 10 milijardi ljudi ako se ovako nastavimo ponašati. Naravno, Hrvatska se ne čini previše dramatično, jer Hrvatska je relativno slabo naseljena čista zemlja. A kad dođete tamo